Pozdrav svima, danas ću vam pokazati jedan svoj stari album, izdavao ga je Panini, a zvao se je NBA košarka sezona 96-97. Evo vidite, to je ta naslovnica sa nekoliko vrhunskih košarkaša. Evo vidimo Jason Kidd je ovdje. Album je koštao 5 kuna, a jedna vrećica ili paketić 1,5 kunu u to vrijeme. Znači, ovo je sezona 96-97, pa su i cijene razumljive. Evo da vidimo malo šta ima u tom albumu. Mislim da sam skupio sve sličice. Evo ga za početak, tu lijevo je malo podsjetnik na prošlu sezonu, znači sezona 95-96, kako su prošle ekipe, ko je imao najbolji skor. Mislim da je Chicago Bulls pobjedio u finalu Seattle Supersonics-e. Evo vidimo tu sa desne strane malo neka tekst o završetku te sezone, kako je to izgledalo. Moram priznati da ja nisam neki veliki znalac za košarku, ali vas ima dosta koji obožavate to i mislim da ćete uživati u ovom albumu. Evo, lagano ćemo sad preći na momčadi, sezona 96-97. Na početku tu su Boston Celticsi. Te godine, znači pričamo o sezoni 96-97, su bili jako loši. Zadnji u istočnoj konferenciji. Evo vidimo, tu je naš Dino Radja. Imali su omjer 15-67. Bili su druga najlošija momčad u cijeloj ligi. Idemo dalje. Tu su Miami Heat. Te godine odličan. Te godine je bio odličan Miami. Završili su drugi na istoku. Mislim da su igrali čak i konferencijsko finale protiv Chicago Bullsa. Vidimo to Alonzo Mourning. Zbilja odličan igrač. Da, bili su drugi skor 61-21. Drugi na istoku su bili Miami Heat. Evo tu je New Jersey Netsi. Nisu se plasirali u play-off, bili su 13. skor 26-56, znači vrlo skromni učinak New Jersey Netsa, ekipe u kojoj je igrao i naš Dražen, tako da smo sentimentalni za tu ekipu koja se danas zove Brooklyn Netsi, ja mislim, da. Idemo dalje. New York Knicksi, te godine dobri za čudo. Imali su Patricka Ewinga, odličnog igrača. Evo vidite, Patrick Ewing, kako je to zvijer bila. Znači treći su završili na istoku. Dalje, tu su Orlando Magicsi, završili su 7. Izborili su play-off te sezone. Evo vidimo, tu je Shaquille O'Neal u mladim danima, evo Shaka. Dosta solidna ekipa, ali ništa nisu posebno napravili te sezone. Tu su Philadelphia 76ersi, nisu izborili play-off, ništa posebno. Evo da malo prođemo po igračima, znam da vas dosta gušta u njima, to su old school košarkaške ikone, kako bi se reklo. O svakom igraču nešto i piše ispod slike.
Washington Bullets, znači dok još nisu bili Washington Wizardsi, znači Washington Bullets se zvala momčad. Uspjeli su se čak plasirati u playoff, 8. su završili te sezone. Evo vidimo kako je taj album izgledao, koji igrači su u njemu. Idemo dalje. Tu su Atlanta Hawksi. Završili su vrlo dobri četvrti. Četvrti su završili na istoku. Vidimo tu sve te igrače. Evo nas na Charlotte Hornetsima. Isto su se uspjeli plasirati u playoff. Završili su 6. Idemo dalje. Evo najbolje momčade tih godina. Chicago Bullsi, dominacija. Vidite koje su to ikone. Tu je Harper, tu je Steve Kerr, tu je evo naš Toni Kukoč. Vidimo ga, Pink Panther su ga zvali. Po meni najbolji hrvatski košarkaš uz Dražena, sigurno. Tu su, evo vidimo tu Denisa Rodmana, Scottija Pippena, a mislim ikona do ikone. Nije mi jasno samo zašto Michael Jordan nije u ovom albumu, ali možda zbog nekih autorskih prava i on je ipak poseban. Nije završio u ovom albumu, inače Chicago je osvojio i te sezone. Naslov u finalu su pobjedili Utah Jazz 4-2. Evo tu je Cleveland Cavaliersi. Te sezone nisu izborili playoff. Idemo tu na Detroit. Detroit je izborio playoff. Tu je Grant Hill. Odličan igrač, njega se sjećam. Završili su 5. Idemo dalje. Indiana Pacersi. Evo, tu je i Reggie Miller. Vidite kako je sličica malo izlizana. Vjerojatno sam njega dobio na onom kokanju poznatom. Ko klinci smo se kokali iza te sličice čak. Reggie Miller, stvarno odličan šuter, jedan od najboljih u povijesti šutera. Indiana nije izborila playoff te godine. Tu su Milwaukee Bucksi, također loši te sezone, playoff nisu izborili. Evo da prođemo ih malo i njih. Idemo dalje. I zadnja momčad u istoku je Toronto Raptorsi. Nisu izborili ni oni playoff. Sad, tu su u sredini neka opcija generali parketa, pa da vidite koliko su stavili sve pod generale. Hardawaya recimo znam. Evo tu je u sredini je bila od Slobodne Dalmacije, čini mi se, nagradna igra. Skupljajte sličice i putuj na finalnu utakmicu. Evo da vidimo kako je to. Evo da, tu se je trebalo ime, prezime popuniti i poslat.
i bila je prva nagrada put na jednu od finalnih utakmica NBA lige. Znači, da su te izvukli, mogao si otići na Chicago Utah Jazz. Kakva bi to poslastica bila. Tu je Jason Kidd još, ima tu Gary Payton, veliki John Stockton, vidite ga. I šta, idemo sad lagano na zapadnu konferenciju, tu je Dallas Mavericks, nisu izborili playoff. Evo Jason Kidd, predvođeni velikim Jasonom Kiddom. I vidite kakav su imali logo, taj već dugo ne koriste. Idemo dalje, Denver, još jedna momčad koja nije izborila playoff. Dalje, Houston, oni su bili dobri. Treći su završili na zapadu. Sam Cassell, vidite. Dobar igrač je to bio. Draxler je tu. Dobra momčad te sezone Houstona, treći su završili. To je Minnesota, oni su izborili također playoff, bili su 6. Tu je Kevin Garnett, da, evo Kevin Garnett. Odličan igrač, ikona, sigurno košarkaška. Idemo dalje. San Antonio Spursi. Nisu izborili playoff te sezone, vrlo loš skor. Evo, proći ćemo i njih, naravno. Vidite logo njihov, sada je znatno drugačiji. Idemo dalje. Evo ga, Utah Jazz, najbolja momčad sa zapadne konferencije, predvođena dvojicem Stockton i Malone. Evo ga, tu je Karl Malone, odličan igrač, jedan od najboljih u povijesti sigurno. Pod košem je radio čuda i tu je jedan od najboljih razigravača. To je John Stockton. Kakva je to ekipa bila Utah Jazza tih godina. Nažalost imali su peh što su morali do titule preko Chicaga koji je bio još za jednu stepenicu bolji. A da nije bilo njih sigurno bi uzeli barem jedan prsten. Tu su sada Vancouver, najlošija momčad u cijeloj ligi. Skor 14-68. 14 pobjeda, 68 poraza. Najlošiji na cijeloj ligi. Evo ga, Vancouver Grizzlies. Moramo njih posnimati. Šta se može, neko mora biti najlošiji. Evo, tu je i Golden State Warriorsi. Nisu izborili playoff. Evo vidite. Njihov logo isto je sad drugačiji nego što je onda bio. Idemo dalje. Tu su Clippersi. Los Angeles Clippersi. 8. Uspjeli su se u zadnji vlak ugurat za playoff i završili su 8. na zapadnoj konferenciji. Tu su njihovi susjedi Lakersi, oni su još bolji bili, oni su bili 4. 4. su bili. Evo vidimo tu je i Vlade Divac. Jedan od najboljih igrača s ovih prostora sigurno. Tu su Phoenix Sunsi i jedna ikona, svih ikona, Charles Barkley.
Nažalost, nikad u svojoj karijeri nije osvojio prsten, ali je ostaće uvijek u sjećanjima mnogim fanovima košarke. Sigurno ikona nad ikonama. Završili su završili sedmi i uspjeli su izboriti playoff. Dosta dobra momčad, ali za neke najveće domete jednostavno nisu imali tu kvalitetu. Tu je Portland, također su uspjeli izboriti playoff, završili su 5. Evo, tu je i Arvydas Sabonis uz Dražena, jedan od igrača koji je obilježio to vrijeme igrače koji su došli iz Europe. Odličan centar, Litvanac Sabonis. Tu su Sacramento Kingsi, nisu izborili playoff te godine. I tu su zadnje momčad na ovom albumu, to su Seattle Supersonicsi. Sezonu prije su igrali veliko finale, a ove sezone su završili drugi iza Utah Jazza na zapadu. Tu je Kemp, vidite Kempa. Odlična je to bila momčad Seattle Supersonicsi. Evo Gary Payton. Isto ikona velika, odlična momčad Seattle. Bila tih godina, stvarno, svi se moraju tog sjetiti. I tu su još postotak za sezonu 95-96, tko je bio najbolji u slobodnim bacanjima, pa tko je imao postotak ubačenih trica najviše, pa postotak šuta koji je imao. Evo Mutombo najviše blokada, Gary Payton najviše osvojenih lopti, Rodman, Dennis najviše skokova po utakmici, John Stockton najviše asistencija, 916 je imao. I tu su na ovom dijelu još, znači rookie, tu je Kevin Garnett, Sabonis, Stoudemire, a ikona do ikona, stvarno. Evo tu za desno su neke reklame, Slobodne Dalmacije, Zagor, ovo ono. I ovo je poleđina tog legendarnog albuma. Na njemu se nalaze slika Chicago Bullsa iz sezone 95-96 kad su u finalu pobjedili Seattle Supersonics. Evo. To je to. Vidimo sav materijal, ne bi zaštićene pravima. A vidite na kraju još nakladnik za Republiku Hrvatsku, Slobodna Dalmacija, 97. godina. Mislim da je ovo jedan stari i odličan album kojeg stvarno treba imati u kolekciji, posebno za vas ljubitelje NBA lige. Ništa, ja se ispričavam ako nisam detaljno objašnjavao, jer nisam, odmah sam rekao, takav veliki poznavaoc, ali za vas ljubitelje NBA lige nadam se da ste uživali. I ništa, imam još nekoliko tih starih albuma pa ću probati snimiti još pokoji. Ništa, to je to. Ako vam se svidjelo ovo, sam molim samo da subscribe-ate moj kanal, da podijelite ovaj video i posjetite moju stranicu na Fejsu. Pozdrav svima od Marconea.